Kikora kya mbumba kekikora kyatendekere myaka yakara mu mwaka wa 600 BC kabiji kirenga bironda pa mubiji wa muntu ujinakyo. Munkambi ya Kasempa kuje mpunja iterwamba shikata paraminu abantu bajina kikora kya mbumba. Nanchi kuji kujoba kana bingi pakubamba tufike paino mpunja kabiji pajine kwabuka tunkururungwa pakubamba mufike pa muji wa shikata waikera kwa mserepete munkambi ya Kasempa. Paino mpunja pajimazubo afika ku 20 mwikara abantu bajina mbumba kabijano mazubo ajina mawindo amapuranga nebibamba bibiji. Bino byo binzanza byo bengijisha kutekeramo pano bino bavura kichibe bingijishane mambo kichibakonsha kuteka kajo kabo abo benene mambo bakoma. Paino mpunja pajitumbu pompi wa mema umo kabiji bantu bekara pano abababura kwende burongo babura abarongo babo bafwainwa kwikururura kuyana kutapura mema pauno mu pompi apa kabijine kutwara kumazu wabo. Pano bino nangwa byonkabyo bantu bekara muano mazubo barara tu mumfishi mambo kachimujima raitine bamo babanzama tu mujiro kabiziba kwabo bengijisha tube munyi. Ino yo ambulance yo bengijisha kutwajira mu bantu bakorwa kukipatera mambo kichikujipa jishinda mwakonsha kupita motoka wakufika paino mpunja na kusenda murwaji nangwa muntu nge wafuira munzubone. Nanchi bantu bonse bakorwa bebabika mungorofwana nangwamba wirubara ne kutendeka kwibakururura kwibatwara kukipatera inge baumvwa kukorwa. Na mambo akubamba jishinda na joja tama kabijipa jikutuntuka ne kukunkuruka nanchi kwafuero kwikara umo washikura wirubara na kushinjika apa kabijine mkwabo sakaji kurutwe na kutendeka kukoka. Muno mo mukachi kamazubo mwikara barongo benu baje kushikata. Apa nopo pamuanya parara bansemi ne bankambo yenu kushikata kabijijino jikokwa jomwamona kepiro yebashaka minako. Kinokyo kyonka kyoronyi kijipa uno muji kingidisha bangi kajibonse bekara mu mazubo 20 ajipa uno muji. Twatana bano bankambo baere dia rufunguro sakaba bena kujanshima na tumurembwe kabijano omanyi ya murembwe omanyi oba japa juba ne pajuba mambo bejimina tuwabo bene kwa kutana kwabo kafwako nabo bamba makatajuamo oba bena kupitamo paino mpunja. Nere dia rufunguro munete nagadira mtu kujaka kuja itakufara muno mutjimura musenta muno mujibuyanji bwabaya bote mune kumanama tretu nikujabya tama mari kafwa kwa manje pamusamanga pote tumanjwa rondero ka kwako nike bidati mirembo binya pampat ukwasho betu kwasha muno kimeke bitu vuruka bafaza bitu vuruka bitu tukwasho twakuti niti moto pera tumasikono netuka bitu pamuno bafaza ne basenda mambo kimeke bitu peramo kimeke baya kati twere ni mubuyanji kimeke baya pamwe keji kwabo kikara mwana ingona twikesha baforekesha twafora ine mwana ebyo wabepa marati mnoka kuapo nikaitwakevile nikafurumende tukwasheko maraiti papo baambile mbaye tukaleta pano
kitu amuna baba banengeja burongo pape ne kampe yakiba chupa bene joine bantu kimbusu ko kidika kidiku ko ndiku kwe bafa yako ure mkapa ko nitwikara tiyo kabe to wale tumuka mpengo to ko kuta yanzu boku wa ure ko kai uwo wale pi Oka kuze yasu mkundu kuta kwa wa ure nanga mtenge wake ko upe mundu monka mo wa ure Chikuti wakora pa mema kwa. Kwa. Kokora bufuku. Kurara muno kurara byepi. Pacheche mwaniro roto wena kwamba. Na yonkavyo. Kurara ne. Mwani. Okay. Bukwashoka bo muwena okeba pa kwamba mwikare burongo. Twakuja tumari toto wena ukajirwa muno. Mwani kumono vyoto mari kuya munapone. Mari kuya munapone? Mwani. Eyo. Banoke ba Harrison Pande. Bangi kajimuno mushikata. Kabji nabo bajina kuromba kwabo. Wait pepo kamjiro muna ufite nanga wamva munda. Muna kwa kuyan. Akabi kirete paka sipon kapa. Kana tamishani kana bye. Ete fertilizer paka pepo tumo. Yene wakurombe ba mingiro. Ine watu bajimune kwa mwa yamune muna unanga. Atweba. Bamishe kimiyanda kewa kumupando wa uno muji kabji barumburura pamambo aino mpunja wikaro wa abantu nebi batendekere kikora kyambumba sakaba kijetu banyike mwane amwa jina jami ya mishe kimiyanda muno msenta wachikonkomene ya chikora kyambumba ya mwacha pesoni kuno kasempa uno senta uterwa mba wachikora kyambumba abantu bekara muno bakora kiro kyambumba mwane mwaira bwikaro makatazo tuzinao mwaika center kata twamana na mambo mema ka pompi kazitukamo kazitupa hapo katarabaza moto mazo wena 20 ancho wafanje kutupa kamo ka pompi kaichi kwabo amuno msenta mwayoka mtibirema kadine mukora rufu pauzi kipi papo yobo bituntuka pano cha kubamba mu office kwamba muntu ake kwashi wikunka mu nyama au muntu bamona na ko nyama so twaromba government kubamba bakonsha kwitu kwasha ku tumaraiti na mutu mutiro twakizungu kibena kurumburura amba pano pampunja kiti pa jimaraiti ne kafapu manene tulitu mu office tujimukamute ufuko kafaku ujimukane mwana ino chikora kyambumba kwesakana ashayuka yabura ngenemba kyawera panshi pano aba babera kekipwane poso wafu myaka ya kunyuma betu tayangono pamema bakashira mabwe kino chikora kisakutambuchanya bana betu kufikiza mwino myaka ine twapanga bingina bakwetu fuka mbawe ukora ucho kyambumba afanya ko ine tuchiranga ne kapumo ne kujeta pamwana akino chikora chatendeke 1978 kuchatendekera chikora United Kitwe Central Hospital bampesa pesa ukitu sanje ukitwe ke kungamira mbaine twautana kiho kyambumba po twaikere panse ne bansemi bayanti yatu kumukinge ko kwetu kimwe nange wao naika barongo kushika bafanye kuntuma kwariteta ukawe popona chire kunoka sempa 1978 kugitana lero mwana kino chikora makatazo kachapwane kintu kitansi kiona una menso na ngona kwenda menso amwe katu wishi yonkawe yakuchoko kumuna kintu pare pane kana pa wipi koncha kufundisha kino chikora mtu apituruka kete chikora cha kwamba ngechakutana kechumwe kenobe cha ukaishane kajinge ujina mtuntu wa moyo kamene kwikuchonje kwikutika mambo akocha kutara bakwenu babire na kumweka bamakauka bamomenso bafao bamona kwikururura baronge cha bakutana nacho bakuranguruka munge bongo wakepa kiko kanchi fumiti pantagwira makamane minga ine mwineresa yewe rama muntu mwana bamiyandika bijibaromba kusaba kwa mukwakwa wakufika pauno muji pakubamba abantu bendenga burongo twakadzirwa na mambo ya mukwakwa awe mukwakwa kabijimuna ke mubire makampe mwimwena bantu ne wiruba
ina mtware muntu kumukinge mamika muri bara mukafika pakatolika minomwe kwa pakasirigi bo minomwe kwa moto kwa mtware muntu kumukinge pana mutunge barongo ufwabo ke ufira mukati mwana gansi mkwakwa government tutalepo bukiji kwamba mkwakwa wame mwana ngamwayira njiro y'abantu bajipa uno muje kana ijibyepi munge mwayira bwikara wanjiro tutambura ko yonka benge pabita bonka ba macheti nge bavuruka kepa kimwe kimyene kimwe bitana ngondo nango basatu bakavuruka babitana ngo 6 months bavuruka yonka yene government naye unakwetu vuruka yonka benge wamunapuka tete naye wetuvuruka kigatakata wena mukinge nabo wetumpa muno mujina mambo kwa chamwana bamiyanda bapejako na kuromba mboreja apakabiji nekinzanza mwakuba bantu sakaba samba kenamo kukira kuikaranga tumazubo bufukune mute twaromba ndama cyaro wetu uno mwaka akitu wetu fertilizer fertilizer nge twajima kujiba bajina tubanka na bajima kano katonge kaikara mazuru kataro rukepa kai chikwabo twasanta mwane kino kinzanza twazira myaka yavura government tubebu kinzanza mukagera pakati na pakati twakoncha kubamba bakasuruka bakonsha kuyamwine muko saa muna binje mwenje nangwange mute mwine uyatu wake wakapushe mukose yonkabe kino kinzanza baboma twapopwera wetu vuruke buna kinzanza mwana yakine buno bwikaro bw'abarongo betu bansemine bangambo yetu kuno kushikata ketibwa wamane mambo baikara nobe bantu bo bataya amba befuire kubura kwa maraiti paunomuji awajitu pepi na pano kubura kwa mkwakwa wakufika paunomuji sakapererera tu pepi kubura kwa mema kubura kwa byoronyi kubura kwa bibamba mwakowera kubura kwa kinzanza mwakwikara bantu ne kwisambira apaka bijine kukajirwa kwa kajo ke bintu byafwa inwa kutarapo bukiji pakubamba bwikaro bwaba no bantu bajina kisendwa kya kikoro kya mbumba bukonshe kwibapererako mumoba obasharanao pano pantanda inge bano bantu bo bansemi bemusema kana mwakonsha kusekeramo na bwikaro boba bena kwikaranye amwane Justin Kawisha kuno kushikata namba shara ipo mwane.